Hola a todos, Kaixo. Bueno, las últimas fórmulas que nos quedan por ver son las derivadas que tienen que ver con las razones trigonométricas, que llamamos derivadas trigonométricas o inversas trigonométricas, ¿vale? Con esto terminamos todas las fórmulas que nos faltan por ver y después en los vídeos siguientes pues haremos derivadas que son una mezcla de todas las que hemos visto, ¿eh? Productos cocientes mezcladas con trigonométricas, con regla de la cadena, etcétera, ¿vale? Orduan, bideo honetan ikusiko duguna izango dira deribatu trigonometrikoak eta alderantzizko trigonometrikoak, bale? Honekin bukatzen dugu edo bukatzen ditugu formula guztiak eta hurrengo bideoetan egingo duguna izango da nahastea. Azterketa prestatzeko, pues, nahaztuko dugu ariketa guztietan formula guztiak. Biderketa, zatiketa, kate araua, trigonometrikoak, logaritmikoak, dana ariketetan sartuta, ¿vale? Prestatzeko eta praktikan egiteko, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con las derivadas trigonométricas. Nosotros derivamos fundamentalmente tres razones trigonométricas, que son la función seno, la función coseno y la función tangente, ¿vale? Bien, entonces la derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y la derivada de la tangente es 1 entre coseno cuadrado, ¿vale? Esto se cumple para funciones simples, es decir, si tengo el seno, el coseno y la tangente de la función simple que es x. Zer gertatzen da, isa izan beharrean funtzio bat badaukagu. Adibidez, nik isa izan beharrean daukat seno de 3x, ¿vale? Pues honen derivatua izango da coseno 3x eta simplea ez denez gehitu behar diot 3x edo 3 isa deribatuta, eta hori da 3. Vale? Ordenean jartzen dugu, normalean jartzen dugu trigonometrikoa bukaeran. Vale? Bien, adibidez, coseno de x izan beharrean, imagina ezazue coseno de x karratu daukagula. Vale? Honen derivatua izango da menos seno de x karratu eta gehitu behar diogu x karratu deribatuta 2x. Ordenean jartzen badugu, hau da, minus 2 isa seno de x karratu. Vale? Ikusten duzu desberdintasuna, kasu honetan, isaren derivatua da bat, eta guk ez dugu jartzen, vale? Simplea delako, vale? A ber, imagina ezazue, daukagula tangente zazpi x. Pues honen derivatua izango da bat zati coseno karratu zazpi x eta simplea ez denez gehitu behar diogu zazpi x deribatuta eta honen derivatua da zazpi. Orduan, derivatua izango da zazpi zati coseno karratu zazpi x. Zatiki batean jartzen dugu, biderkatzen dugu badakizue horizontalean, ¿vale? Vale, pues hor dago desberdintasuna. Simpleak direnak bueno, oso azkar egiten dira, eta simpleak ez direnak pues kate araua eskatzen digute, ¿vale? Entonces la diferencia entre las derivadas simples y las derivadas compuestas. Las que son compuestas me piden la regla de la cadena, ¿vale? Bien. Ahora, las inversas trigonométricas. Vale, nosotros como inversas trigonométricas vemos el arco seno, vemos el arco coseno y vemos el arco tangente. Entonces vamos a empezar por las simples, que es cuando tengo arco seno de x, arco coseno de x o arco tangente de x. Y luego veremos qué pasa cuando en vez de tener una x tengo una función. Vale, pues honen derivatua
izango da bat zati errokarratu bat minus isa berbi. Arkosenoaren ondoan dagoen funtzioa da x. Orduan, x hori hemen agertzen da berbi. Bale? Bien, arkokoseno badaukat, deribatua da arkosenoaren antzekoa, baina zeinuz aldatuta da minus bat goian, eta behan berbera, errokarratu bat minus isa berbi. Orduan, arkokosenoaren ondoan dagoen funtzioa da x, eta orduan formulan x agertzen da berbi errobarruan. Vale? Bien, arkotangentea, errazagoa da. Ze arkotangentean ez da agertzen errorik deribatuan. Deribatua da bat zati bat plus x karratu. Vale? Orduan, arkotangentearen ondoan dagoen funtzioa da x, eta hemen behean agertzen da berbi. Vale? Bien, ¿qué pasa si en vez de tener arcoseno, arcocoseno y arcotangente de x, tengo arcoseno, arcocoseno y arcotangente de una función? Por ejemplo, f de x igual a arcoseno de 3x. Ya no es una función simple. Orduan, zein izango da honen deribatua. Vale, pues formula da bat zati errokarratu, isa jarri beharrean berbi, jartzen dut arkosenoaren ondoan dagoen funtzioa berbi. Eta kate araua erabiliz, honi gehitu behar diot, 3 isa deribatuta. 3. Orduan, hau jarriko du zatiki batean, hau da 3 zati errokarratu bat minus, eta 3 isa berbi da 9 isa berbi. Vale? Orduan izango dut behan bat minus 9 isa berbi. Kasu honetan ezin dut ezer simplifikatu ze minus dagoenez erdian ezin dut atera ezer kanpora. Vale? Arko kosenoa. Vale, pues imagina ezazue daukadala arko koseno eta isa izan beharrean daukat x plus b. Vale? Pues deribatua izango da minus bat goian eta behean errokarratu bat minus. Eta isa izan beharrean daukat x plus b. Pues x plus b berbi. Eta honi gehitu behar diot x plus b funtzioaren deribatua. Eta hori da bat. Vale? Orduan daukat minus bat goian eta behean errokarratu bat minus x plus b berbi. Ezin dut ezer egin, ze kanpora ezin dut ezer atera. Gehitzaileak agertzen direlako. Vale? Venga, eta f de x arcotangente de 8x karratu bada, adibidez, deribatua izango da. Bat plus isa esan beharrean daukat 8x karratu. Pues 8x karratu ber bi. Eta gehitu behar diot 8x karratu deribatuta. 16x. Eta orain biderkatzen dut. 16x goian eta behan bat plus 74 isa ber lau. Kontuz hemen, ze berbi egin behar dut 8 eta x karratu. Vale? Eta hemen ezin dut ezer simplifikatu gehitzaileak agertzen direlako behean. Vale? Bien. Entonces, bueno, ya veis las diferencias entre las simples y las compuestas. Las simples me piden la derivada de x, que es un 1 y no la ponemos, y las compuestas me piden la derivada de la función que depende de la función principal. ¿Vale? Entonces aplicamos regla de la cadena. La regla de la cadena ya sabéis que una derivada me va pidiendo la otra. Se hacen encadenadas, por eso se llama regla de la cadena. Vale, pues con esto terminamos las fórmulas de las derivadas y lo que os decía, en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer es mezclar un poco todas las funciones que hemos visto. Potencias, productos, cocientes, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, todas, ¿vale? Orduan, hurrengo bideoetan egingo duguna izango da nahastea. Denetarik egingo dugu azterketa prestatzeko.
Vale? Biderketa, zatiketa, berredura, esponentziala, logaritmikoa, trigonometrikoa, dana agertu alzaizue ariketa berean. Vale? Orduan, oso ondo dago ikustea zuek praktikan jartzeko. Vale? Eskerrik asko eta animo. Venga, listo.